I was shocked how he put it. I remind you to fan into flames your spiritual gifts. Into flames your spiritual, not to fan flames just for the other reason, but fan flames into your spiritual gifts. In other words, set your spiritual gifts on fire. That's what I say. Atavuze gusa ngo ukongeze ikibatsi, ahubwo avuze ngo ukongeze ikibatsi cy'impano yawe. Mu yandi magambo no kuvuga ngo impano yawe bariyo yaka. And he told him, God has not given you the spirit of fear or timidity. Kandi yamubwiye ngo Imana ntabwo yaguhaye umwuka w'ubwoba. He's talking about circumstances that quench the fire and put your gifts into a position of dysfunctional. Arimo aravuga ku bintu cyangwa se ibikubaho cyangwa ubuzima ubamo bugatuma impano ikurimo isa When I gave you my spirit, it wasn't the spirit of fear or timidity, but of power. Nguhereza umwuka wawe ntabwo naguhaye umwuka w'ubwoba cyangwa kudashira amanga, ahubwo ari umwuka w'imbaraga. Now, this is saying God is calling each one of us to fan into flames our spiritual gifts. Iki ni ikimenyetso rero cy'uko Imana iri kuduhamagarira kugira ngo dukongeze ibibatsi impano zituma. Some believers sit in the church as if they have no gift. They don't even recognize that God gave them gifts. Hari abantu rero bicaye mu rusengero batanazi ko Imana yabahaye impano, bicaye nkaho nta mpano Imana yabahaye. But today I want to reveal to you that God gave you wonderful gifts. Ndashaka uyu munsi rero kukubwira ko Imana yaguhaye impano And now God has seen them dormant and inactive, and now He's calling you to fan them into flames of fire. Uyu munsi rero Imana yabonye ko zikurimo ariko zidakora. The purpose of this conference is to call you, to position you, to connect you into a situation where your spiritual gifts can be sparked. Impamvu y'uyu munsi rero cyangwa iki giterane no kugira ngo impano y'umwuka wera ikurimo ishyirweho umuriro cyangwa se ikibatsi cyawe cyaka. Now, what is fire here? Flames. When we say flames, what do we mean? Iyo tuvuze rero ikibatsi tuba dushatse kuvuga. This is a symbolic definition or reference to the power of God. Ni ikimenyetso cyangwa se icyo dushobora gukoresha tuvuga. When the Bible talks about fire, Iyo Bibiliya ivuze ku muriro, He's referring to the power of God, to ibiri kuvuga imbaraga the glory z'Imana, of God, icyubahiro to cy'Imana, the presence of God, to a divine force that enables things to happen. imbaraga z'Imana zituma ibintu That's bibaho. what we call fire here. Nicyo twita umuriro. When they say fan the flames, Iyo bavuze rero ngo kongeza it's ikibatsi, talking about you iri kuvuga ngo wowe connecting yourself to the fire or divine power. kwihuza n'umuriro cyangwa se imbaraga z'ubumana. And there's something that amazed me here. Kandi hari ikintu cyantangaje hano. He said, you Arimo aravuga ngo fan wowe the flames. kongeza ibibatsi. It is not someone else, it's you. Ntabwo ari uwundi muntu uri kubwirwa ni wowe. Fan the flames. You are now called into responsibility to fan the flames. Urimo urahamagarirwa inshingano zo guhungiza ikibatsi. Men are given gifts. Abantu bahabwa impano. But it is in their responsibility to fan their gifts into flames. Biri mu nshingano zabo ubwabo guhungiza It ikibatsi is cy'izo not for you mpano. to sit and say, when God wills, then it will happen. Ntabwo wicara ngo uvuge ngo Imana nibishaka Well, bizaba. I tried, it didn't work. Ntabwo uvuga ngo He said, nabitegereje but the biranga. Bible says, I remind you to fan your gifts, to fan the flames into your spiritual gifts. Bibiliya rero irimo iratwibutsa kugira ngo ndakwibutsa gukongeza ikibatsi ku mpano I was sharing that God is calling us to do something about reviving our spiritual gifts. Nari ndimo ndababwira ngo Imana iri kuduhamagarira kongera kubyutsa impano z'umwuka ziturimo. Now, I want you to know that this is not the first time the flames of fire are mentioned in the Bible. Ndashaka rero kubibutsa ko no kubabwira ko atari ubwa mbere hano atari ahantu hambere impano z'Imana zivugwa In the epistle of Hebrews, mu gitabo cy'Abaheburayo, Paul's epistle to Hebrews, chapter 1 verse 7, mu Baheburayo igice cya mbere he says something very interesting to us. avuga ibintu byiza kuri twebwe. He's speaking to us under a condition or a status that God has given us. Arimo aratubwira rero ku by'Imana He says, iduhamagarira gukora. regarding angels, he says he sends his angels like the winds, his servants like flames of fire. Ibyo abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga n'abagaragu bayo ibahindura ibintu. Do you understand that?
murabyumva In regards to his angels, kubijyanye n'abamarayika bayo he closes them into the power of the winds. ibahindura umuyaga. But when it comes to his servants, his children, he engulfs them. He covers them with the flames of fire. iyo bigeze ku bagaragu cyangwa abana bayo You are actually expected to walk in the flames of fire. Imana rero ikwitezeho kugenda mu kibazo Every cy'umuriro. born again brother buri muntu or wese a wavutse ubwa sister, kabiri cyangwa se umukobwa cyangwa you are umukobwa called to walk under the covering of the flames of fire. urahamagarirwa kugendera munsi And y'igitekerezo God cy'ikibatsi cy'umuriro. intended to position you in the middle of the flames of fire. So you walk into the flames of fire. Imana rero yagambiriye kugushyira hagati In y'ikibatsi other cy'umuriro kugira words, ngo God ukigendere. gave you His glory and His presence, and you're supposed to walk under the covering of the glory and the presence of God in your life. Imana yaguhaye kubaho kwayo n'icyubahiro cyayo kugira ngo we ugendere munsi yabyo kandi Your ubigenderemo. place is in the midst of the flames. wowe aho ubarizwa ni hagati muri ibyo birimi Tell your by'umuriro. neighbor you're supposed to walk in the midst of the flames. bwira mugenzi wawe ngo urahamagarwa cyangwa utegereza Your kugendera place muri ibyo in the bibazo. middle of the flames. aho ubarizwa ni hagati muri ibyo bibazo. I will tell you what this means. ndashaka kukubwira iki ibi rero bisobanura. Christian faith is inactive outside the flames of fire from heaven. kwizera k'umukristo ntabwo gufite umumaro cyangwa ndi gukora iyo uri hanze y'ikibazo cy'umuriro. Christian faith is a divine component. so kwizera k'umuntu ni It's a ikintu divine cy'ubumana. attribute. ni ikintu cy'ubumana. It is not from this earth. ntabwo ari ikintu cyo ku isi. It cannot function in this atmosphere. ntabwo gishobora gukorera muri iki There kirere. is a place designed where divine things function right. hari ahantu hagenwe aho ibintu by'ubumana bishobora That's why he gukorera. says niyo mpamvu avuga ngo he make his servants to walk in flames of fire. He actually turns them into flames of fire. ituma cyangwa ihindura abagaragu bayo baba ibirimi by'umuriro. You're supposed to have flames of fire around you, and when you walk, it works. ugomba kugira rero ibirimi by'umuriro bikuzengurutse nugenda nabyo bigenda That's nawe. a divine environment created around you to be divinely live. aho ni ahantu h'ubumana haremye ngo hakuzenguruke. I heard Pastor Stanley talking about atmosphere. numvise Pastor Stanley ari kuvuga ku bintu bijyanye n'ibirere. Every life, God has designed a conducive atmosphere for it. buri buzima bufite ahantu bwaremewe kugira ngo babashe gukora neza. A fish cannot survive on this foul pit. ifi ntabwo ishobora kubaho iramutse kuba As spirit-filled this atmosphere is, a fish cannot survive. hatitawe ku ngano y'umwuka wuzuye aha hantu ifi ntashobora Because it kubaho. is not wired for this atmosphere. kubera ko ntiremye mu buryo igomba kubaho muri iki kirere. If somebody cast you on the moon, you will not survive a minute. umuntu akujyanye ku kwezi nawe ntiwabaho n'umunota Because umwe. human life cannot survive kubera there. ko ikiremwamuntu ntigishobora kubayo. Even spiritual life has been designated to live under a certain atmosphere. n'ubuzima rero bw'umwuka bufite ahantu bwubatse bugomba kubera. If you are a spiritual being, nimba uri ikiremwa you cy'umwuka cannot function rightly in a certain atmosphere. ntushobora gukorera mu birere bimwe na bimwe. It is not in any atmosphere. ntabwo ari muri buri kirere. You don't say, I don't feel faith. ntabwo ushobora kuvuga ngo ntabwo ndi I kumva don't kwizera. have faith. ntabwo ndi kumva mfite I have kwizera. no gifts. nta mpano I mfite am muri not njye. sure I am called. ntabwo mbizi neza niba narahamagawe. We call that doubt. tubyita But gushidikanya. that doesn't mean that you're not called. It doesn't mean that you're not gifted. It's because you're misplaced. ariko ibyo ntabwo bivuze ngo ntiwahamagawe You cyangwa are ntabwo uri mu mwanya utagomba kubamo. operating in a suffocating atmosphere. uri gukorera mu hantu hakubuza umwuka wo guhumeka. This oxygen, your spiritual man cannot breathe it. uyu mwuka wa ogisijene tubona ntabwo umuntu wawe umwuka ariwo ahumeka. There is a place where your spiritual life thrives. hari ahantu umuntu wawe umwuka ashobora kubaho neza. That's why niyo mpamvu he turned his servants into flames of fire. yahinduye abagaragu be ibirimi by'umuriro. Can you hear that? murabasha kumva ibyo I want to ngibyo. ask you, what is your environment today? ndashaka kukubaza ngo ni hantu ki Which uri? environment do you live in? ni hantu ki uba? How does it affect your spiritual life? bikugiraho ngaruka ki mu buryo bw'umwuka? Now today, God is calling you to fan the flames. uyu munsi rero Imana iri kuguhamagarira kongera guhungiza To ikibazo. fan the flames again. kugira ngo uhungize ikibazo So that nanone. you can inflame your life. kugira ngo You ubuzima can bwawe bwongere inflame
your spiritual gifts, so that you can be active and live again. I think I need to put that into context. Moses saw a flame that was strange. And I want to take our message today into Moses' condition. Are we together? Can somebody say amen? Amen. In the book of Exodus, chapter 3, it's a famous book. Chapter 3 verses 1 to 6. I'm going to read a number of verses here. Verse 1. One day, Moses was tending the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into wilderness and came to Sinai, the mountain of God. There, the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of the bush. Moses stared in amazement through the bush. Though the bush was engulfed in flames, it did not burn up. This is amazing, Moses said to himself. Why isn't that the bush is burning up? I must go and see it. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called him from the middle of the bush, Moses, Moses. Here I am, Moses replied. Do not come closer, the Lord warned. Take off your sandals, for you are standing on a holy ground. I am the Lord God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. Kuva ibice bitatu murongo wa mbere haravuga ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe umutambyi w'Imidiyani aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa, arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro icyakongoka. Mose aribwira ati reka ntambike ndebe ishyano riguye menye igituma igihuru kidakongoka. Kandi haravuga ngo Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara irimo hagati muri icyo gihuru iti Mose, Mose, aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aho ari ahera. Gatandatu haravuga ngo kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Now, what we saw, we read there, now it is now coming into practice here. There's a flame of fire on the top of the bush and it's not being consumed. Now, Moses saw that and he was amazed. The Bible says it was a day, a unique day, that Moses turned his animals towards the mountain of the Lord. You need to study why it was the mountain of the Lord. But all this happens on the mountain of the Lord. I don't know whether it was an incident, but while he was tending the sheep of his father-in-law, incidentally he tended them and led them to the mountain of the Lord. And for sure it was revealed it was the mountain of the Lord because the angel of the Lord was already on the mountain. And God revealed himself through his angel in a burning bush. It was actually the angel that sparked that situation. And Moses saw the strange scenery. How comes there's a fire in this deep jungle? On the mountain of the Lord?
God? ku musozi w'Imana. Who lit that fire? Ninde wacanye umuriro? And then he say, I will see closer. When he watched, it was a strange fire. Arangije aravuga ngo reka negere ndebe neza. The bush was burning but not consumed. Igihuru cyari kiri gushya ariko kitari gukongoka. He developed curiosity and came closer. Agira amatsiko The Bible says, as he draws near the bush,